post speaker kalome start question zani samni pakwana minister zamta PWD changtur mi chanata na ka zona chu eyini e post speaker number pakhat na khat iswal palni ngai dam kan tila panina takan cherang arang chal kon thaizol bolpe thol thu troi pui not 1 troi pui not 2 troi pui south mulcheng south thingpal heng khop pakwa te hian national highway 54 widening na thomek hian ane inber tuilak na pipeline ti chiat sak ania ei kan sarkar hian a rem riani se engtia malak nge atum ti kha ania post speaker erem ti nain soizaw luk kadwa sangni sompali khan he kong widening tur hi study ani to ground level study ani to zaika funding ania nippon company nan study a ati chet tur jong te po hi engkim tivik ania ni masala state government in estimate a submit ve ngaya sarkar masakhan alo boy pui lawa wangin he har satnai athenga chuan kan sarkar vele sangni sompakwa NHI DCL ate zia ka thelu tin le department PC te point thei top choin I malak ania chuan PC minister zom tak adiman kan soini khan acha asoi fia to deposit work om lo wanga he har satnai thleng ania nimase deposit work andong chan to eti min thila chu na te pon tok zel tura kan ngaya le zona kan siam la yan engma I na thom lo wang zot kan ni ani hi fel thina zo bel ne he zo vek zel ma ya chang turin chi minister zom tak kan some pu speaker and member zona member zom tak to ke pa chung zona kan dia tui real tika ipo kan chira ka buai renga in koi lai khuangi wani sota katia marchuka ti sual palalong nia rangchal kon thaizol bualte 12 troi pui not 1 troi pui not 2 troi pui south mulcheng south thingfal heng kho som kha pakua turani ta ate national highway 54 widening na thomek hian anei in tui ber tuilak na pipeline ti chiat sakania ei kan sarkar hian a riani se engtia malak nge tum tiania acha na chuan national highway 54 widening na thome ka tui pipeline ti chiat sakte riat puiania tui lak na pipeline te sona siam chale turian malak mekani ti chana nia azo bel nakha aron zauboka azo bel na chana turitlem kan soitel ve mayanga ipal nain e tuna aron zo khan aron keng veka achan na angpo ani tel thova engineering chief tuiri thaizol atanga thingfal eng khuat bi ka hian engineering chief PhD department ne na hian tun February ni som pasaria NHIDCL and Fiatirangin pipeline son le siam thana tana poisa ye bial to PhD divisiona pe kani towa PhD na tulangin ma anlak thoi be se ni ti kan soi bela tin rangchal kon bi ka yan chief secretary of ani som patum tla som pani sang ni le som ne meeting in pipeline son na to revise estimate siam thale turati an niangin revise estimate PhD lamin siam thatle make ania abial to DC in revise estimate tei pompuinan pek ve nuwa atulanga siam thatna thoktura malak zui tura be sen ni ka rang chal kon bi ka ani jo bel jo turin member zom tak dr banal thana chu jo dr BD chakma post speaker kalome PWD changtu minister zom tak chanatan post speaker tlem kan soile lokanga hi lai pitlang he PWD quarters si om nuala achan ani thobuka GAD quarters po hi om trewa
luat lak lo ti te le khatianga han en dik to te khawma henga hian enganga ma lak tum nge ni ti kha minister kan zo ta ni jo bela jo turin Dr. BD chakma member zom tak tung so me to speaker kalo me kat zo pel na nei main temte chongte tu longpui gat PMGSY khong chum sangania he suenge an material an da khasu adu thok lovin kan thia chu bangin enge lu ya tangin lu chips hi manglai ania pu speaker chu bangin kan zo vel na chu nge ne standard material latan query chips nge lu chips hi mang thina ne PWD kong PCC tinan tin panhina chu surprise inspection hi nei them tin pathumna hi surprise visit nei main he PWD department lamatangin contractor nena arukin chanchin hi anthil emi thikha athilo chuan khatiangin enge lui chips nen surprise visit nei main query tangin claim te su query lung hi anda thina chubange ka su surprise visit nei main engtinge contractor ho su an sia tani tika jobel na ni pu speaker kalome thai ang chang turin chief minister zom tak pujurom thanga kan so me speaker kan member zom tak Dr. BD chakma zona kan chang ma sha ila song te tu longpui gat mo kata a material mana te thatok love chu check ni shela surprise visit nei ni shela amar chu surprise visit poka lo khilok lo turin ti ni shela ti ni deu beramo nie chu di kopa asil poka lo thilanga material thalogi akongte na reng in atora wangin material qualified chinge ka mantir turin PWD lampo kan lo thilanga emi po hi visit an ne surprise visit an nei don point surprise visit a hian a material a khachulo thak sok thei puni to chuang lo an va movek thovin karinga amar jo poi mo chu an man main ka check ti kha ani karinga man to nu ko chuan a buai thak to thina chu tiangang taka atulanga ti turin kan lo thrinange tin kan member zom tak dor vanal thana zona lai puitanga te ki quarter chitak tak om to engtiam malak tumnge ti ania kan quarter te hi a cheto lome e maya atam tak chu asam tai pasak kha sia cheto lutu han thak dona amuna thadevini sang an ti dona a cheng me ka te chua an kal na tur buai thak min lu tur jong ro ti ngot alo hriom to an online sak that te box silva he hi kan problem ania chu wangin tuna hian kami problem solve na ma ruayetan man nia ka soi heta aizol not college bula dai ram a quarter saturin ma kan la a unit lom ni in kan tia lom khata unit kwa kan targeta lom ni na unit kwa kan target lea unit som le pariat ania khata khan a chejwala omate kha kan son lu tanga daitami te tin daitami chu an tamwak big lova abanga khan quarter chia lutuk deva entinan PWD tlanga mi te po ram lunami song so quarter che en to mania song so mundanga so nila muna song a concrete building point song ni chong tuminan saila amun jim te ason a oma te son lengvek dona chu tiang chu kan ril ruwa oma amar chu tira
in ruak tuak na masabir tura ka siya mga yavangin dahil rama eta Aizol College North College bula kan quarter unit mi chung ko som le pariat om theina tur tuna hian ma kan sop meka ata tang kan mai pui tlang te po a in ruak tuak chua ka chuta an huna po asak thati dan tur te po kan no enje nange